Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya geli birey Müslüman, ya geli huşye Müslüman. Xuda Azze ve Celle İsacı emgihandine meha Ramazani, meha rahmeti, meha Kur'ani, meha fakir teda şadıbın, meha خیر تیدا به دها به حفظدی خدا دنویسه امگی ها الحمدلله خدا را ام تکرار گیش ندیمه آهانی محترم جماعت روژا رمضان پیغمبر aleyhissalatu vesselam گوتیه her ibadeti da gösteriş kevi gösterişa roja Ramazan'ı tüne. Merikini mecbiki herkes bine her hacı herkes bine zekatı bide herkes bine sadaka bide bine ama roji girtin. Tişteki o sahne ancak o insanı roji digre ancak Xuda peyde zane. Bu insanek beji az roji me kes peyne zane. Peygamber gotiye madem ibadeteki avqasa gizli ibadeteki avqasa Xuda peyde zane. Xuda gotiye mükafata wiçi ancak ez de zanım ezi mükafata bidim. Xuda feyz bereketa ve mehime mahrum neke. Xuda Azze ve Celle insan şandiye insan ji Xuda ra ibadaniye bike. Xuda ra kulluğe bike. Xuda Azze ve Celle insan ne şandiye insan sade başı boş yaşamış bebe. Evan ibadeti hani yatırım ekemerit keş ahireti ra roja kıyameti Xuda Azze ve Celle mükafata vi hem de demeriv hem ji Xuda jmeriv razıydı be. Xuda Azze ve Celle ibadeti hani merit ke ihtacı Xudi ber ibadeti mervatın. İbadet meric bu çedike meriv ev ni'meti Xudi daye meriv hebuna meriv Xudaya tünebuna meriv Xudaya caf Xuda daye meriv gu Xuda daye meriv vücut kuvvet Xuda daye meriv evlat Xuda daye meriv her tiş Xuda daye meriv ibadeti meriv dike meriv Xudaya xora saygı göstermişti ki meriv şükravan ibadeti van ni'meti Xudi dike yani meriv çedikeş xora dike ihtacı Xuda bütün insanı dünya Rabbin tev bir emriya Xwedê bikin, tev Xwedê naz nekin, mülkê Xwedê tişekî dibe nax. Ev tiştê Xwedê yaratmış ki erd û asîman bütün mexluq rabe bê bêjin em ya Rabbi em ji te ra ibadet nakin, em te naz nakin, tu ji milkê Xwedê tiştekî dibe nax. Tev rabe ji Xwedê ra ibadet bike, milkê Xwedê tişezîde dibe dîsa nabe. İbadet meriv ji Xwedayê xwe ra karşı wan ni'metê Xuda meriv şükür dike, meriv saygî ji Xwedayê xwe ra göstermiş dike. Roja Ramazanê yek ji wan ibadetê یک عبادت رکن دینی اسلامی یش و عبادت مسنه مرو mecburش خدای را عبادت بکه çünkü merv kuda her dünya iç kas yaşamış be merv çay yaşamış be beraber sonu da merçe muhtacı kudadı be sonu da merçe muhtacı kuda mesela gele insan dünyayı darı cami nabinuvati yaşamıştı ben sonu da vati kudemirin cenaze oldu dinleri camiye madem ki merv kuda her vere sonu da merv muhtacı kuda be öyleyse meriv gibi Xudaya xura meriv saygı göstermiş ki meriv ibadet bike. Roja Ramazanê ser Müslümana ferze Xuda Kur'an'ı da dibêje meha Ramazanê ça ser ümmetê berî ferz kirine Musa ser bo jî ferz kiriye. Kêwa xwe bigîne wê meha Ramazanê ku nexaş nebe azirêkî wî tune be gere roja Ramazanê bigire. Ama azirêkî wî hebe nexaşî hebe ku bu qezayê zamanekî başqa bigire. Roja Ramazanê bi çi betal dibe îşev emîwiya kısa ji were anlatmışkin. Roja Ramazanê tiştekî ku devê meriv ra, guhê meriv ra, pozê meriv ra, yek ji her cî destmêşê ra tiştek ku here hundirê meriv destmêş rojî pê betal dibe. Bilerek, merivekî bilerek bigire van tişta bike ama bilmeyerek mesela merik bir va bike avekî bixwe rojayê betal nabe. Bir va bike parînan bixwe rojayê betal nabe. Bilerek van tişta bike merivekî guhê xwe ra derman bide derman helde rojî betal dibe. Pozê xwe ra helde betal dibe. Devê xwe ra tiştekî helde betal dibe. Her cî dezmêjê ra helde betal dibe. Ama van menfesê hanê van cî ku kitêb dibêje van menfesê han ra na mesela merî bigire derzîkî milê xwe betal nabe. Derzîkî tamarê xwe betal nabe. Çünkü menfes nîne. Ama bedena merîk da serê merîk da birînek hebe. Birîn pir kûr bûbe.
dermanı beri birini de ev derman her tekeve hündari seri insan betaldı be. Mesela zeki insanda birini ekebe birini kurbe derman tekeve birini ev derman her tekeve hündari insan betaldı be. Vekidin derzi nexaş keve derzi xo betal nabe. Ku nexaş ket derzi xo betal nabe. Mesela ku diranivi işya eğer mümkün de be hatta ivari beklebke rın be. Ku bekle ne ke mezebke din da kolaylık he, din da zorluk tüne. Mezebki idare nake hatta ne ivari dikare her dirani xo bikişine morfin vate lekeve betal nabe. Dirani xo te kişan nehle hatta qasi kuvveta ve hebe nehle xun her tekeve kırkavi roji pe betal nabe. Evana van menfesi hani megut bilerek tişteki tehe bura betaldı be. Mesela merik bir edebi tivati tişet tuvaleti xo temizdi پیچیا خو حاشاتی خجی کو خو تمیز دکه پیچیا خو تی درباز به روجی بتال به مریک داره کی تی گوی خو په گوی خو تمیز بکه دارتی خو هنداری گوی خو باده به روجی بتال ده به بلغم جمیدی و تی هات هاش سری هات کو هات کت دویا قوت او هبه یه بلغمی باوجه اوی بلغمی ناخه و تی خاری په روجی په بتال ده به ama imkanavi ne bu belgem direkt çumidavi به بتال نابه ورشاندن زمان دستی خو نخ دوی خو و نرشینه خو و نرشینه نخاش کت میداوی نخاش بو کرنه که امکان نبو ورشیا حتی قوت او یا ورشنده او هات نهیشت ورشان و گیری هره روژی پی بتال نابه ناوا درانی وی دا تشتک ما ایواری ناخار تشتک ناو درانی دا گوشت ناو درانی دا تشتک ناو درانی دا ما bu sübeci aciz bu zamanı ület ket hatta qadine براوی باویجه کو درخه باویجه اما به همدی وی آرادرانی دا زمان لیکت آرادرانی دا چوکت هنداری روژی به بتال نابه yani vantıştihane kasi imkana xwe mesela reda jinik ar eled ke toz da ar naim havzekini toz da ar kete devijin ki روژی پی بدال نابه مریک ریدات چه توز زمان چه بو توز به همدی هات کتا خرکاوی روژی پی بدال نابه اوان انسان nefes sağlığı on hene tüpe kolamıştıkin ev tüpe ki tıkına devi xwe basmıştıkin hevat keve devi ona ku ne xaş bibin ketnen dürümek yusa evit karın kolamışkin roji pe betal nabe mer roji bilerek mer rojiya ramazanı be mazeret vati mer rojiya ramazanı roji xal guneki kebaire yani xarına rojiya ramazanı ku merif qedam bigire merif nekre fenani merif insaneki kuştu be çak katil güneki kebaire güneki merif be çe helaketi ne girtına roja ramazan jiusan merve ki ku beqadine gerek roja ramazan roji bigire asre ki da merve ki Yahudi cinari toplumeki İslam eviye korek wî hebiye derdkeve derva nan dixwe gazî korê xwe dixe hundir di kutek korê xwe dibe tu nizanî eva meha remezanê ye di eva meha remezanê cînarê me te Müslümanin qedrê vê mehê cema Müslümana pir e tu rojî jî tu dixwî hemû rojî em nagirin jî qarşî wana nexwe hundir da bixwe ayî bi hurmet bike ji wan Müslümana ra ewa însana zemanê wefata xwe Xweda Azze ve Celle beriya vefatı wî insanî dînî İslamê nesîbî wî dike. Müslüman olarak vefat dike. Ama anha meha Remezanê tê îş însan dixe bahane bê îşî nabe merivê bixebite. Merivê ku roja Remezanê girt merivê tî be. Merivê birçî bibe. Meriv çi qas tî be birçî be xwe xêra meriv mezine. Merivekî roja meha Remezanê rojî bigire mala xwe da rûnê merivek jî roja Remezanê rojî bigire here çoluk çocuğê xwe ra bixebite. Xêra wan her da nabe yek. Ew dixebite xêra wî pir mezin e xêra wî daha pir e bereketa wî daha pir e ewa du îbadet e dike yek roja Remezanê dike îbadet e yek jî ew xebata ji bo çolûk çocuğê xwe dixebite yek jî ew jî îbadet e Xweda Azze ve Celle ewanê rojî tam heqîyle digirin Xwedê rojiya wan qebûl dike Xwedê rojiya me jî
ji bo xatirê rojan bide qebûlkirinê muhterem cemaat gelî birayê Müslüman gelî jinê Müslüman meriv İslam ve gere me rojî bigire merivekî bêje ez Müslümanim gere rojî bigire emrê Xwedê ye gere bigire rojiyê Xweda Azze ve Celle emegê tu kesî nebe boş e Xweda emegî me jî nebe boş e Xweda rojiya bitînê Müslümanan qebûl bike Xweda rojiya me jî bide xatirê wan a ve selamun alel murselîn velhamdülillahî rabbil âlemîn el Fatiha ma'as selavat